Señor, así que prepárese. Amén. Prepárese para lo que viene. Amén. Oramos, oramos, por favor, por ello que yo... Señor, estamos en esta reunión y en este momento que también tú has dispuesto y el hermano vio ser ungido. Y bueno, Padre, como hablaba Cristian de la humildad, reconocemos que nadie aquí es nada. Y si algo tenemos, Señor, o algo podemos dar o pedir, es solamente a través de Jesús y pedirlo a ti, Padre. Y vemos en la historia y también vemos en nuestras propias vidas que a veces hemos orado y tú, Señor, concedes la sanidad. Y es por lo que nosotros pedimos, Señor. Oramos por un milagro y por un proceso de sanidad en la vida de nuestro hermano, Padre. Mas también somos conscientes de que hay momentos donde hemos orado y donde incluso vemos en la Escritura y en la historia que tú te glorificas en la enfermedad e incluso en la muerte, Señor. Mas, Padre, oramos que tú cumplas tu propósito y en la vida de este hombre, Padre, tú te glorifiques para cumplir el propósito por el cual trajiste esta enfermedad a su vida. Oramos por sanidad, mas también oramos por su relación personal contigo, por su vida de fe y por el impacto de esta enfermedad en quienes le rodean, por las muestras de amor que él pueda tener y para que quienes le rodean se puedan rendir a ti. Damos gracias, Señor, por tu intervención a través de las situaciones difíciles en nuestra vida y en este caso en la vida de nuestro hermano. En el nombre de Jesús, amén. Alors, le Père Céleste, en Jésus-Christ, Papa qui est dans le ciel, là, Seigneur, me descend, me va les voir dans notre savon Jésus. Seigneur, nous connaissons vous-même qui qu'on fait pour pouvoir lever marcher. C'est vous-même tout cher Seigneur qui qu'on fait monde boire piscine. Oh Seigneur, il y a un homme qui t'est probé et bien on te fait lever marcher. Seigneur, prends le temps au nom de Jésus vivant, pour faire jeune garçon ça, pour lever, pour marcher, pour bailler force. Seigneur, qui est force qui sortit dans le ciel là, pour il va rentrer dans le jeune garçon ça. Seigneur, il va mettre le camper. Et avec lui, Seigneur, nous va attendre un bon témoignage de lui-même. Seigneur, dans la minute ça, mais nous voulons remettre sur Jésus, tout le monde qui a assisté, nous liés à Seigneur, qui là, n'a pas de courant cet esprit, même courant qui est passé à lui passer, la montée là, et bien même courant ça capable là, pour le faire tout le monde qui est dans la salle là, pour dire qu'on missionnaire qui paraît, qui est capable de prier, et que prière ça capable de monter, et grâce va descendre. Seigneur, nous ne connaissons pas grand rien qui est possible à nous-mêmes. Si vous faites avec eux, ouais, et bien pas grand rien, pas capable. Seigneur, si vous faites un monde qui est mort, levé, et bien vous capable de faire un monde qui marche, qui est malade, vous capable de faire lever, camper, pour marcher, Seigneur. Mais pendant au nom de Jésus, on va toucher, pendant on passe toucher, j'ai frère, non, pendant on passe toucher, frère, nous qui chita sous chaise là, que vous-même, on passe au nom de Jésus. On va toucher l'autre monde qui est malade dans ça là. Que puissance d'esprit, même esprit qui t'est guéri, comme qui t'est fait 200. Alléluia. Qu'esprit ça capable, nous va guérir tout le monde qui est malade dans ça là. Au nom de Jésus. Père, nous nous merci. Parce qu'on fait ça pour nous. Merci en pile parce que vous répondez prière. Merci en pile parce qu'on accepte. Parce qu'on fait dit nous dans Isaïe 65 verset 20, 24 août dit dans parole. Même avant nous de l'ouvrir bouche, pour te mettre en bas nous tout ça nous avons besoin. Et bien sous parole ça, Seigneur nous recevons la grâce, l'amour de Dieu le Père, la douce, la communion du bon Saint-Esprit Saint. Donnez nous qu'elle est pensée de mettre à jamais. Amen. Amen. Señor, le damos gracias por esta tarde, nos alargamos un poquitito y esperamos que no vuelva a ocurrir. Ya creo que nos hemos pasado la ofrenda y ustedes saben, hay que pagar cuentas y hay que hacer un montón de cosas. Así que le voy a pedir al Carlitos si nos puede acompañar con su esposa, con la Ani. ¿Sí? Aquí mismo está. Venga, por favor. Gracias al Señor que podamos tenerte, Carlos, también en medio de nosotros. Ahí está batallando para poder estar todos los domingos aquí con nosotros. Vamos a pasar la ofrenda, amén. Y con esto nos despedimos. Empezó a hacer calor, no sé por qué. Algo hasta lo último de la tienda.
pero también, Señor, permítenos levantar, Señor, obra en este lugar y invertir también en este lugar donde tú nos pusiste, Señor. Bendice a cada aquel que esté sin trabajo, Señor. Bendícelo, Señor, y dale un trabajo, Señor, conforme a lo que tú tienes para él o para ella, Señor. Creemos en tus milagros, Señor, y seremos testigos de ellos durante estos días, Señor. Te damos muchas gracias y nos ofrendamos en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto nos vamos a la casa. ¿Ya? Aquí van a venir nuestros hermanos y van a pasar por sus asientos para entregar sus ofrendas. Gracias al Señor, que tenga una buena semana. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto. Chao, chao. Sa domingo para rendir. Ang kami buka pang doon.